18 urtean Bilbok inauterietako bi desfile izan ditu, ofiziala udalak antolatua eta konpartsek antolatzen dutena. Aurten Bilboko udalak inauterietako desfile ofizialik ez du egin krisia dela eta. Batzuek faltan bota dute. El ambiente muy bien, pero tenía que haber habido un desfile, aunque sea por la Gran Vía o algo. Baina bilbotarrek ez dute umorea galdu. Arratsaldeon, hermanos. Que la paz de Rajoy esté con vosotros. Tirando, que no es poco. Con la que está cayendo, de todo, por todos los costados te vienen dando. Konpartsetako kideak urtero legez atera dira, euri eta hotzari aurre eginez, Iñaki Azkun alkatea omendu nahi izan dute, munduko alkaterik hoberena da eta. Eta Aratustodromoan fotokal bat antolatu da nahi zutenek Sardina Anderearekin argazki bat ateratzeko. Irail urritik dabiltza entzaiatzen eta horregatik espero dute bihar arratsaldean beraien mozorro eta dantzak erakutsi ahal izatea. Pena, pero muy grande, porque tanto tiempo ensayar para luego el tiempo este y... Nos hemos quedado con las ganas, después de estar ensayando pues desde septiembre, octubre, pues nada. Goizean behintzat 19. mendeko azokaz gozatu ahal izan dute.